namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course ta hi rola hi Gagashi man loko a ri karhi a rahetela Boy Sevens so mi nga mi swonini even previously a hi coverini mani la Boy Sevens a ri karhi a hlasela vo Gagashi strong ku ri loko ku ri impela ti-rapta leta hi ta vona why va nga faki ti-number plate a yi suke kusuka kwa tingoni hi Gagashi ka part 1 ya previous video and stuff like that. However, ka sunguhla of course ra ti 4 ta December Gagashi i fika endla another live video, but before i fika live video i fika faka proof vele vele a kombisa ku hayi swi hetisekini because i fike hi vona fika tsala la a ku mi byela pongo leriya munhu wa pongo i Boy Sevens a swi tivi hinkwenu mi byela pongo leriya ku he must identify his types or matches and play with them or rather focus ka swipayisisi na tiphuraphura. So obvious kwala na swi tonga ku refer to Boy Sevens so fika hi pfula laha swi no ku hayi rapta se yi hlovini la se yi fakiwini ti-number plates i vekele mathini ya yena Aya and Ayan vona mhaka so sweswo sa proof ya yena or mhaka yena se hetisekini no nga tiku sweswi ya vula ku yini Boy Sevens futhi leswi a nga delusional mi to twa ku i fake ku we never know but number plate yaleyo swi register-riwini swi kombisini nu layo swilo leswi swi nga hetiseka as you can see kwalano so fika hi vona fika tsala ku a ni swi hlwerisi ni lava that empty noise hi nyanya ku huda i halayi ku ri leswi swi abisiwa swona Boy Sevens ku seleteriwa so as you can see fika vekela proof as you can see kwala ka screenshot kwalano swona kwalano ka registration kwala fuku tsara ku Aya and Ayan GP a hi swi swa mvumbomba a yi kahle like a ni tiku ya responda hi ku yini Boy Sevens ala so from there we are trying another live Gagashi a kha a hlasela ku ya mahlweni a hi twini ku fika kombisa ku yini la and stuff like that. Yeah, all right, let's go. Karele rapto. No, nhlekete ku ni yi wisisa. No yi wisisa yi karele. Yi karele so ayi wisi. As you can see, number plate yale Aya and Ayan a short chance and stuff like that. By the way, Armashesha already vehicle number plate, more subscriber must have already Irish combination and stuff like that. Vana va mhani swin'wana famba wa wena without kahle ku nkarhi wun'wanyana u just degenerate man wa vona ku degenerate hina hi lo karhi wa vona ho va vanhu va lava ku ri na loko munhu a dlina ti byela ku ri swo karhi na karhi a nga ha wu hlamuli we end up hi ri kwala but you know why swa va ngo kuma ku deleriwa hi mpuchwani ntsena nje mpuchwani nje mpuchwani ku ti kuma ku swilo leswi uma ku a ku tlula ku hi swona pongo swikorokoro na vuphunta kuma ku tlula hi sweswo ntsena ku tlula nchumu ku tlula hi vuphukuphuku na rhasi swikorokoro phukuphuku nayo i Boy Sevens hinkwaswo a nga ku tlula nchumu a ku na hinkwaswo hey Malux mi right avuton'wini kasi na loko mi karhi ku yini a yena mi va mi nga ri ka ti-competition kasi mi ni ri kumbe loko munhu a za ku xinini haxa yena i vurisi ku ye wa switoko xa mani ene i va ri ka ti-competition loko ze twa munhu a ku yini a nga ri xo swi vula ku i tiva leswi nga swona kumbe i ti-positioning hlamula lowa ngo kasi ni ku tlula hi swilo hinkwaswo swi swi hleketaka mi rhandza ku sungula vanhu va lo timiyelela and the next thing loko se va replya mina ta va ndle nga ku vo khola munhu a nga ri ku kholeni mi ta n'wi sungula munhu no tlula hi ku xava swipayisisi masiku hinkwawo
ku na leswi a ni tlulaka hi swona loko u swi languta wa swi vonaka ku na lexi a ni tlulaka hi xona loko ku ri le ka competition a wu ni tlule nchumu not even a na kota ya swilo leswi a wu ndli nchumu na kota a wu fiki le ka kota. I've got a stable salary at Metropolis, of which I thank God for that, because my job security is standard. Yeah. Nina ntirho lowu nga ni swi tiva ku n'hweti na n'hweti hambi no tshuka swilo swin'wana swi nga fambangi kahle n'hweti na n'hweti ni ta hola. There is no way ni ta hola hambi ko tshuka ku endleke yini as long na ha ri koko ni to hola n'hweti na n'hweti ni ta hola. There is no way I will sleep with an empty stomach. So you must just keep on dreaming. Why what? Ani fini ku yena mtlade swilo swi famba kahle ku koxiwa kahle ku va ku na timpfula swi weta yana ya ntirhweni weta a ni yangi ni ta hola. Yeah. I vona ku difference ya mina we I vona ku difference yi va kwihi. I watched the boys. No, so she did who did 20 land tower like that December. Ntawo. So munhu yo ka yi nga talanga mari kahle for ku va munhu a sustaina swin'wana na swin'wana the basic ta vutomi. I mean the basic needs ta vutomi. Bari ni nga teka na 3 months va ka va ni tlhavela ni clean no tshama. Difference ya mina na wehe ku ri wehe u na pongo ngopfu ava a ni pfini fona loko munhu i xava ximovha namuntlha mi ndzi ku xi le ku pendiweni se yo fambisa ku ya ku xa swilo swi fika no pendiwa it's not that same color by attention we loyiwa wena kambe so as that yona yi va yi ri ku tirheni hi leya ya yona ti ta vuya yi va yi ri ku tirheni la just mara ku ya hi comparison na vugagaxi kahle December leti ta yona yi va yi ri ku xaveka swikorokoro hi lala timovha leti ti-installment timbirhi ta gagaxi ti va ku ti ri karhi ti hi xava movha liyayo you see vona mhaka leyi na ku BMW leyi na ku tisambitsi xi le ku pendiweni se xele tisambitsi timovha ti va ti ri ta khale so yona yi va yi ri ku tirheni exifukeni xikorokoro mara loko se ka yi khompyuta swi kwini a ni tiku swi ya responda hi kwini ta number plate because number plate se ti fakiwini ka r maxesha na le ka raptor so swa hluphanyana swa tinyimpi letiwa hi ku yona yi le ku tirheni la yena bara ka competition a yi le ku tirheni loko hi ku hi le ka competition na vugagaxi va yi bela kule swinene because yona i swikorokoro in other words loko swi fike tikhompyuta because le le movha leyi kuma ku n'hweti viki humesa huma 60 something thousand so kuma ku 2 ya ti 60 tetiya yi va yi xave movha leyi yimbirhi BMW even the red ones hayi harezi before munhu loko munhu a vulela ku swimani mani wu vutisa ku se i n'wi tlula yini leswi a ni tlulaka xo i vuloyi mbilu yo biha phukuphuku swikorokoro na yini a jealousy hi swilo leswi ni tlulaka hi swona na rasi. For the rest, there is nothing. Anything, I'm what I balance, I'm what I bank balance, some of serene and I'm killing anything. Nonsense. Mndeni hi khivi hala ka site ra boy 7 nga respondiwa mina mani nga ri ku twisa kahle kahle yi vulavula ngopfu yini mara ku se gagaxi exihlamulerini ta kota ku va hi kha hi twisa ku ndleka hina so boy 7 za fike hi twa a fika kombisa marito lawa ka yin'wana ya tibifi ta yena mani nga swi twisi no swi ya ku rhwala ntisi but i fika kombisa marito lawa nge zeli ni boya timhaka ta bangi liya yi nga dlaya munhu na ni vula wena lu ni nge byeli nchumu u ta huma xihundla xikulu ngopfu ka gazi but manithu na ndiko vanhu lava mi nge le ku va vhiyeni u kha u tsakisa vanhu va le handle u kha va joyinisa swilo swi ta huma xihundla lexi na ku byela mina loyi mi ta n'wi huma xihundla
So kuna baki leyi of course hinkwenu ni nga ha yi tiva leya Gagashi NP 300 leya a yi ri for security initially and stuff like that a yi inthendiwe swona and stuff like that. So boy 7 ze kume file yo karhi ku humele nghozi yo karhi leyi nga ta yi kha yi nghene hi yona of course leyi Gagashi a nga va kha yi hlamusela yi nga fika yi humelela hi yona baki leyiwa and stuff like that. Hakona vele ka beef but hey boy 7 ze went too far ka this one a ni nga ri awe hi swona Gagashi ya nga kota ku swi twisa tlhe swi n'wi khumba na yena so a hi twini ku i ri timhaka leti nga ni Gagashi la and stuff like that. Swin'wana swilo I thought a ni nge hlamuli but you know it really pains me ne it really pains me ku ri vanhu swilo swa ti-social media kun'wana swi dlina swi vandla ku va ti rivala a huma a nga ha vi na vumunhu a va personal ka swilo swo ka swi nga pfuni ku nga tshama ya n'wi endlela nchumu not even a single day nga tshama n'wi endlela nchumu ivi a suka a swi yisa ka personal a swi yisa ka va ri njeni a swi teka a swi yisa ka ndhawu leyi a swi fanele swi nga fiki munhu ya suka a vulavula swilo leswi I had a buggy okay I've got a buggy ya Nissan ya NP 300 that buggy a yi tirha kaya yi tshama yi ri ka full time. It happened ku ri ku na munhu wa makhelo wa mina may his soul rest in peace a ku ri munhu a yi tirhisa full time makhelo wa mina na sweswo a ni se hila u yi tirhisile kwala nga yi tirhisa kona ivi yi fika kun'wana yi nga swin'wana swi nga fambi kahle loko swi nga fambi kahle ivi yi n'wi tekela vutomi bya yena. Even now up until today I haven't healed because that was a brother to me. Every time loko ni ri laha a swi nga bohi ku ni se ni ya teka munhu un'wanyana ni ku yena kwini a ni rhuma yena ni kombela mi ni ndlela so but ni kombela mi ni ndlela 1 2 3 he will do it anytime. So now munhu i ya teka swilo leswi a swi tisa ka social media a ku ri hey baki ni tiva baki ya wena yi nga ndla yini you're becoming too personal my man. If you want to bring it on you can just say it you want to bring it on that one I can be very personal because there is life la kuna vutomi ko sheka tu nga tekiwa la mari munhu mi n'wi tiva ni ta n'wi bela mavoko a karhi ku ya kuna tablela swa baki ya wena yi nga teka vutomi bya munhu and mi ta n'wi bela mavoko la a ku na clever la misaveni la wo toleratana. In this life there is not clever swi nga teka nkarhi but I can assure you hell shall break loose. Amara ive personal an nga ri awe you think that family va smile hi swilo sweswo hi nga ku swi endli swiphukuphuku swi tele ngopfu South Africa and for the likes nje wo lava ti-likes ta ka social media kumbe mi bela mavoko kumbe whatsoever I don't know but there ku tekiwe vutomi bya munhu a brother a friend munhu loyi very disciplined to the core but munhu a ta vulavula nonsense la mi n'wi bela mavoko a wu swi tivi swilo leswi nga ku swi acquirerini kwala kuni siku rin'wana vanhu va ta ku vavisa i nga swi tina ku se vaviseki swi ka swi suka kwini because ririmi lera wena a wu swi koti ku tikhoma kuna vanhu vo tala va nga twa ku vava hi swilo leswi nga humelela but wena you just bring it eka social media laha ku nga koxeka vutomi bya vanhu ka stupidity on highest level hambo munhu ku kanjhani un'wana tshama ni wixela ku rifu kwala ka social media a posta ku mina ni lovile ku tlhe ku ranga hi ya lova kwala ka social media kasi demi lexi ve xi lova koko ni nge hi reference tani swi Gagashi ngo munhu wa khwesi lovini mi nga ma ehleketa tshame xi kombisa demi xin'wana swi ze ku trenda malembe ndzhaku swi ku i lovini Gagashi siku tlhe ku ra hayi mhaka yo tika man lovini because I understand rifu i rifu i tshama ni posta kun'wana kwala ka social media a ni posta kwala wa ku mala va gandlanana a ni posta ku mina ni lovini a posta ku mina ni kume accident ni lovini hikuva ni zonda kwala ka social media ku tlhe ku ranga hi ya lova i lovini wa mi December last year mara mi zangi mi ni vona mina posta ni ku loyi i tshama ku mina ni lovini sweswi ku love yena I don't do those things because I understand ku rifu ri njhani. Then you want to come here ita kuma ti-likes ta ka social media hi ku baki ya mina munhu kume accident is like they don't plan it and by the way I was not even there. So munhu a fika
a lava ku ta fika a kuma ti-likes n'wemi n'wi bela mavoko hikuva a ti baki ya gagaxi i dlaye munhu ivi n'wemi swi teka mikuva swi le ku hawa endle 1 2 3 phukuphuku byi tele ngopfu la South Africa. The family is still what they call for sure na sweswi va ha ri ku hileni or they are still mourning aka rifu leri nga endleka, but when you want to come here i ta endleka ku i tiva swilo leswi hinkwaswo la ka social media. Siku rin'wana ta tinyela Elohim. One day is one day. Xikwembu xa ka va munhu xikwembu xi na matimba ngopfu. Keep on doing whatever that you are doing. I hleketa ku maybe lo tlhariha ngopfu. I ta swi vona ku loko ku la misaveni laha le ka va munhu hi vula yini. And we're going to go maybe we tirhisa leswi swi tirhisaka switshungulo leswi swi tirhisaka and then nothing will happen. Yeah, let me say in but sanze yeso yalo a protectiwa anga protectiwa la hansi la henhla leswi nga endleka swi tindlekeri hi le misaveni. Mara ka example leyi swigagaxi no mhaka ya yesu a tela swona a tela ku fela swidyoho swa yena, that's it. I swilo leswi already a swi planiwini, even le bibeleni swi tsariwini already a swi tiveka sweswo, so that's not a great example, but it's fine. Mara no vula ku hi yesu a swi planisiwe swona ku fika a ta la misaveni a ta fela swidyoho swa yena, a la ta ngati ya yena a letela swidyoho swa yena, because khale a ku sacrifice wa kunene swilo na swiharhi. If you can check on Old Testament ku ri munhu a kota ku va i ponisiwa ka swidyoho swa yena, a kota ku rivala Xikwembu a fika teka xifuwo xa yena xa clean hi xitalo ku ri xinyimpfana a xi dlaya leyi a xi rhandzaka swinene ku a kota ku va ponisiwa or a rivaleriwa ka swidyoho swa yena. So yes, a tela swona, to be specific and stuff like that. Don't ever think you are smart. I had no problem loko vulavula ku swa vona yini ni ti-raptor ta vona yini ku tshika, because we have no problem with that. But now ya la ku ndla rifu u ri ndla swi swo tsakisa swo hlekelerisa rifu se inya ngopfu se inya swa serious no fika hi ngo fika nkarhi wun'wana na wun'wana ta byeriwa i ta vulavula leswi swi vulavulaka any day anytime you can just arrive. I ta ndla rifu i ri ndla swo huwa la ka social media. Se i delele ngopfu manjeni ku yisebenza na hi swin'wana swo ka swi nga huwi swona a swi antswa swin'wana, but la he went too far. Swo khendla yes swa twala mara hayi swo i ba hi rifu. One day vanhu ti dyondzi ku hlonipha vanhu, ku na kun'wana swilo swa ka social media i nga huwa hi leswi swo talatala, but rifu a hi swilo swa ku hi huwa hi swona. People, let's not hambi loko ku ri if ti rivala mi nga huwi hi rifu la hambi va munhu i wa ripa kumbe munhu i ndla yini kumbe i ndla yini, a ku na munhu la wixeriwa ku fana a fana. That's why we abide by the constitution, we abide by the milawu ya la South Africa hi tele ngopfu, hi ti-rules ta tiko. But munhu that's why va ku na ti-human rights, va ku everyone in a right ya ku hanya irrespective of whether i ndle yini kumbe yini, hi leswi milawu yi vulaka swona. So bari wehe i la ku ta fika i celebrate ku swilo swin'wana swo phuva laka ivi vanhu va ku bela mavoko letibo leti a ti twi hi munhu, leti a ti twi hi munhu, a ti twi hi munhu, leti di ba straight letiya. Hi rin'wana ra masiku ku ta va ku nga ri na social media vanhu va ta ku vavisa, van'wana sweswi va ta ku va ta va nga vavisa va ku hi wehe man a ni swilo swa investigate va to investigate lava investigate ko. I'm not planning anything evil, but ni la ku ri vanhu lava nga talatala leswi swi nga ku swi endleni va ta n'wi vavisa vanhu le misaveni. Hambi vo hi mehe I have no problem, a ni ri va ta investigate. At the end of the day I'll be innocent, but I know la misaveni le misaveni va ta vula n'wana ku vanhu va ta n'wi ndlela yini va vuya va ku hi wehe loko ri mehe ku ta ku ri mina, ku nga ri mina ku ta nga ri mina. Depending on the findings, start the investigations. I have no time now to have fun about the mbuti. Munhu a celebrate a rifu munhu bela mavoko ya liya boss. Okay, manu huma ka tete hi ta catch up na swo siku rin'wanyana. Okay, manu huma na swo huma ka tete. My name is
So hey boy sevens ende mani chana swi ripota swilo leswi swi ripota loko la hi timhaka to vhiya ta rifu mhani ri ku chaveni ku endleka yini kasi la so gaga xi kota ku va swipalo swa ku endlekini so swa chavisanyana boy sevens swin'wana swi lama na xichavo mani as muprofeta hayi Bishop Jazz no a koka ni hi ta ku yini a ni tivi ku no hi ta ku a swi approve hi ku i ti-beef but at the same time boy sevens yo tisungulela Gagashi for no reason loyi khi hi langutisa so it's a complicated one swo tala nga beef but ni twi loko se swa swi ri personal ngopfu loko se a swi ndlisa leswi ma fika huma ka ta rifa a beef swin'wana loko ri Caitlyn Gagashi a vuli sweswo no problem a nga na mali yes yena hi ya dyela ku cash hi swi vona ku na kwala ka tivhidiyo ta yena kwala mi twa ku nandziha 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 swa swi ri kahle loko hi phe boy sevens xixi yi na ti-enemies to tala ngo yi na ti-enemies hayi swoho lero yi nge swi tino yi bihi ma ende vanhu va nga tlhela va teka this opportunity va tlhela va yi rhoba kambe yi tlhela yi nga swi tino i mani again so hey ha swi ve wrong boy sevens sweswo swi ve wrong swo ti-beef ha swi twa but it's way too extreme swo ku nga ze ku chingiwa na hi ta rifu i lumbeta munhu rifu it's very very wrong hi leswo loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe leswo lerisiwa leswiwa siku rin'wana no lerisiwa va ku famba na leswi joni ta fike niketa botiso yapo heyi loko ni fika laha ni ku ni khandziya switepisi laha swo n'walalala swimandamanda swin'wana hi nga ku mirhi laha bazini laha ni khandziya joni ni kuma ku a swa ha rhwaleleki wa ta loko ni nghena bazini a ni yo nyuma ku i nga chavi ku tshama kusuhani na n'anga leyi ya pfuna wa tiva ku rhumiwa mani swi ni nyangatse ngopfu naswona na